جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا سلاوورز ام ایرو مجارا با کره سوریه دناورا روسیا ترکیه و امریکا دا گوتو بیج دکن. روسیا دبیجه امریکا دخوازه دولتک بچوک دناو سوریه دا چیکه. ترکیه جارک دن دبیجه اوی نزیک در باسی روجلاتا چمی فرید بو جگدارین کرد جور درخه. لی دیار امریکا ریگره لی پیش پلانین هر دو ولاتان بکیمانی دما نهادا. گلو امریکا تاکیجان آسته آماده یه پیوندین خوال گل هر دو ولاتان خراب که و بمینه پشتگرا کردان لی باکوری سوریه. ترکیه چه درفتکی جدست نادد گفن خود دیجی دورین بندس حالاتا کردین سوریه دوباره نکتبه. سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان دگو تارکی داد لبردم پرلمان ولات خود گود آرماجا ترکیه روش حالاتا چه مفراتا و درکرنا هیزن یپگیه لی اوا دست ترکیه گرتی هبونا هیزن امریکا لوی دوره. هیزن هزده حوالبند سرکی امریکا دشار دیجی داعشه و پشتوانیا امریکا اگرکه جه اگرین زور ناکوکیان دناورا هر دو ولاتین اندام ناتو. پروفیسور زانینگه ها مرمر عمران دمیر دبیجتن هر آلیه که داخوازن خوش آلیه دن هنه. پروسه که لحفاتنه پروسه که لحفاتنه امریکا و ترکیه او اکو بهرک جرکفتنه هر آلیه که دخوازین خواهنه او جیگ دو دخوازن سروک امریکا دونالد ترامپ ترجی جاره که بحثی و کشان هزین امریکا جه سوریه کربو لی به هزبونا باندورا روسیا و ایران و هر وصا پیگری به حوال بندن شر دیجی داعش رنگ لسر آست دیپلماسی امریکا بودمکی درش لسوریه بمیند. وزیر دربه امریکا مایک پامپیو دبیجتن لهر دانستاندن که چاره سریا پرسا سوریه دوی کرد بجدار بن. مجنزید گل کردین سوریه کار کری او حوال بندن مزنن. ام کاری دکین داکوان کرسیه دو پروسیسا سیاسی ده هبه. اگر گیرو بناوی جیما دخواست همو پیکاتین سوریا نوینرین خو هبن و ببنه بشک جه حکومتا پیش روژه دال سوریه بگومانده کرجی بنا پارچک جوه پروسیه. داخویانیان پامپیو یکم داخویانیان کار بدستکی بلندی امریکا لسر پیشگیری کرنا سیاسی و کردان ده پرسا چاره سریا سوریه دا. لی حلبت اوه وی نبدلی ترکیه بد او بدریجه های پروسین جنیو و استانا ریگر بو همبر بجداریا ده سالاداریا کردان لباکور سوریه. پروفیسور زانینگه ها آیدن یا استانبول نادر دولت دبیجتن اگر روشاتی کلین امریکا و ترکیه دقوناغا که زحمت دا درباز دبن لی ویل داویه لحف بین. او ده وگرینه با جبرکو هر دو آلی پیتوی به یک دو هنه لینها دوی دمیدا تکری در روشکا زحمت دا درواز دبن شرع نافخوی سوریه بو اگر آلوزین مزن لسر آست پیوندین ولاتن هزداروین هرمه روسیا و امریکا و ترکیه و ایران هبونا خود سوریه بو شر دجی داعش بروا دبینن و هر آلیک ناسنامه جدا بو تیرور لگور برجواندین خویم بلند هنه کو بو امریکان داعش و چکدارین تاگرین ایران گفن سرکنه و اگر شر دجی داعش برو داویه و دچت لی خما باندورا ایران و گفن و پی دچت گهورین بسر هلوستن امریکا کربد. وزیر دربه امریکا مایک پامپیو دبیجتن دو سوریه کاری بودر کرنا هزین آلیگرین ایران بگت و امریکا $1 به هبون آوان هزان بو دوباره آودان کرنا سوریه ترخان ناکد. لما بوریل نتوین یگرتی من داخواست جواکا ناف نتوی کر دا کو ریگریه لإیران بکه کو جه پیکی لسوریا پیدا نکه. درکرنا ایرانیان بر پرسیاریا حکومت سوریه و با آشکرا دبیجم. اگر سوریا در کفتنا هزین ایران مسوگر نکه او $1 جه امریکا بدست ناخم بو دوباره آودان کرنه. آریکارا وزیر براوانیا امریکا داناوی ده هفپیوینه که دا گود تاوی که داعش بتنه 200 جخاکا سوریه کنترول دکت لیمانا هیزن ما ریگریه لچالاکین ایرانه او انتخوازن روشا تبایا حرمه آلوز بکن لی روسیا وها نابینه. وزیر دربه روسیا سرگی لاوروف امریکا گنهبار دکت به درست کرنا نمچه دولتی که لروشالات و باکور سوریه که اوه پیشوچونا تیکلین ترکیه دگل امریکا پشتی آزاد کرنا قشا براونسن برای قوناغ کادی آلوزیان دبد. بو برنامه مهوان و مجار خالد فتاح.
نتنه پیوندین ترکیه و امریکا بله دیاره پشتی ادلبه روسیا جی خواهج در باسپونا وی هرمی را آماده دکه و اگر اویک بیک به رنگ روش لور آلوستر ببه جبو شیروکنا و مجاره امی حول بدن لگل میوانین خواه و مجاره گوتوبیج بکن که براستی بویر مجار روژه و بطایبتی ام بحثا با کره رجحلات سوریه دکن که گلک پیوندی تولیه بونه الوی داره که گلک حوال بندی هن الوی داره گلک ولات ناو نتوی و ین هرمی جی در باسی هرمی بونه برنگ کیش رنگان امریکا آلیکی پشتگیری کردین سوریه دکه کردین لسر عرضه و حوال بندی هیزن سوریه دموکراتو مجلس سوریه دموکرات دکه الوی داره دم که دا که روسیا حوال بندی سوریه دکه و هول دده که رژیم سوریه جاره کردن دستلاتا خواه لسرانسری آخا سوریه وگرینه و هر حال پیوندین نیزیک دناوینا هر دو ولاتان ده هنه و سر آستا لشکری جی نتن روسیا ایران جی پشتگیری رژیم اسد دکه آلی کیدن با کره سوریه ترکیه هیا ترکیه پشتگیری هیزن اپوزیسیون سوریه دکه که برنگ کی جرنگان دخوازه او جی نافچه هندک نافچه لبا کره سوریه تخبن کنترل خوا و رنگه وانجی ددمن پیش تا بکن پل جبو گوتو بیجن سیاسیین که گلک ولاتین جهانی دسری دا جی امریکا و روسیا دخوازن اف پروسه پیش که و پیک بی روزنامه‌وان سیروان قچو لگل منه که سیروان تو بخیر هاتی برنامه امریکا لهرمه و دو ولات درین مزن و روسان و ترکان جلوه داره هول دادن که در باسی عالی روجلاتا چمی فرات ببن تدبیجی امریکا تا کیجان استی رجده که نهل اویک ببه و اولاتانا بچه شوی در باسی بهرمه ببن يعني هجر هجمونية أمريكا لسوريا هبة والكوبا والرجلات سوريا بدنا نعمده بتايبة دفرين الجير كنترولا هيزن كردان يعني هيزن سوريا ديمقراطيك ويا بهجا حتى دقا داويكو هيزا أمريكا يا دبلوماسي بكار ورا بكار آنين وجبوها بونا أمريكا لشكري لفي دفري يعني أم تفضل ظاننكو نها أمريكا بالحكا نوتو بينج صديق هيزا أمريكي لفي دفري بلكي بينج صديق لدفرات هنا في السرسينوريت نوبرا سوريا وعراق وأردن ده لنأو جرينجيا استراتيجية أو جرانيا استراتيجيش بو امريكا باوري ام تشب تركاره بتشب روساره بو امريكا حتى دقا داوي هول بدا كو نهيله تهزن دن نهزن رژیم سوریه شخو نهزن سر بترکا و روسا برب في هرمي برنج برو امريكا داي خويا كرن كو براستي و حتى دمك دريشتر لسوريا بمينه بلكي بري دمها ما اف دانوستان غوت كربا و غوت نامه نولو با لانها حركس ريفبريا ترامب دبيجه كو هبونا امريكا لسوريا غريداي ويك حتى كي جان رد داعش تيتنكرن يعني هلانينا داعش جبنيش كو كده وهروها هلانينا ايراني وهبونا ايراني يا لشكري لسوريا كيف سيروان بس روسيا دبيجه يعني هبونا امريكا لسوريا نا هبونا كالروايه يعني سر ياس الجور ياسينا ونتوي امريكاش داخواز حكومه سوريا نكري يعني حكومه سوريا داخواز امريكا نكري كدر باس سوريا باش برويجي هبونا وان الروايه يعني او تشوا بمينه باوك ياساي يعني اف ارجيومنت حكومه سوريا رژیم سوريا وروسيا بكارتين انو دبيجن حكومه سوريا اندامك يكي نتوين يكوي دي يو ان جبرولو باواي كيف اگر دور ياساين ناف نتوي راست خبر روسيا خبر حكومه سوريا كو براستي حطانها معنا امريكا لسوريا نا قانونيه نا شرعيه لاتكاره همان برسيبك غاوا كواليسيونا دجي داعش د 2014 هات افاكرن حتى رديك نتوين يكوي رازي بوسر يعني راست بلكي مانديتك نتوين يكوي تنبو كو امريكا وولاتن دن حفتي وشار ولاتن دنين كواليسيون تفلي ورن سوريا وعراق الشربكن لبو ديفاكتو حتى رديك وكس نكارفيك انكار بك كو نجوي كواليسيون بلكي حتى داعش نهال ولاتن دنين هرمي تشيدبا لمرودي سجيد بيش شما حطانها كسي بحثاويه كينكي كو رژیم سوريا هجر خود بينا حكومتك الشرعي شما حطانها كسي محاسبه وينك يجبروا اندام د نتوين يكبوي ده واف توانين كل سوريا هاتنا كرين برانيا وان سردس رژیم سوريا يكاروي برسيجي بك هجر ما دام بحثاويه كده بحث دبك كود بيجن يعني دما كو سوز دابو
چکین کیماوی بکارنینه حتی ها نزدیکی 100 جاری چکین کیماوی هاتن بکیرانین و به پرانی جاران جی حکومت کری هر حال اف اخافتن دبه لجاردن جی مترسیا هبونا ترکیه لوی دره کو درباس به افجی مجارک دنا و یزی به مجاره لگل میوان خو سیهانوک بکم کک سیهانوک ام دزانن ترکیه گلک جاران گوتو بو کو درباسی روجلاتا چمی فراته بباو او هیلا سینوری دناوینا سوریه و ترکیه دا تفدا کنترل بکه و چکدارین کرد جور در خالی برید سیرو جان جاره کدن سروک ترکیه رجب طیب اردوغان اویت یک دوپات کرد ون وانا خافتنان چاوا یعنی وقتی به دخوینن ون براستی به چاوا کی مترسی دار لی تماشا دکن لی وکو پروپاگاندا تنه ون دخوینن دەستپێکی دا سلااف بووە میێوانەوە هەر کەسی مەگۆدار دکێ مەتەماشە دکێ بوو کەتکارێ دەنگێ ئەمریکا ژی ڕاستیژی ئەم بڤیرەنگی مەسەلە نەگرێدایە گۆ ئەم ببێژن چی قاسی مەترسینە وێ هەیە یانژی پرۆپۆگەندا هەیە ئەس باوەڕ دکم یعنی تشتێکی بڤیرەنگی مەستر هەیە هەر کەس زانەی کۆالیسیۆنە ناونەتەوی هینگا هاتە دامەزراندن تایبەت ئەمریکا هن ئەرمەنجی وێ هەبوون دژی داعشێ دژی خەتەریە داعشێ بکێ و ئادنیژی خۆرتگرن لەسەر بێ مەسەلێژی یەک ژوان گورەوێ کۆالیسیۆنێ تایبەت ئەم بێژن ئەمریکا حتانی استقرار بوونەک دی سووریای دەچێ نەبێ ئەوی چاخی ئەف گۆهەرتن چێ نەبێ یعنی ئەف گۆهەرتنە گۆ مەسەلەن ئەم ببێژن هەبوونە ئەمریکا نینەبێ هەبوونە کۆالیسیۆنە ناونەتەوی دیژی تەرۆرێژ بوو یعنی ji بۆنە vêyekê jî bawer dikim îro roj em di dawiya merhela Daeş jiyan dikin û xeteriya wê ya fîzîkî kêm dibe li ser hemû pêkatiyê Sûriyeyê bû hemû gelên rojhilata navîn eyne wext jî bû famêla navnetewî bawer dikim ev destpêkirina hinekê destpêkirinekî şaş be yani ger گو ترکیه وکی دولتکی داگرکر بو هن خاک سوریه جرابلس عزاز عفرین ایرو روج لادلبه هگر به مسئله دوباره به روجلات فرات دا ویچ اخی عینا خورد کرنا داعش و جبهه النصره و حمور خستن به بگردایی او خطری ریزاین دبه باشا كيسيانوك اف خمه كجموه اف خمه بس تشتهي هون لسر عردادي كنتشنا يعني وامريكيان جوارا بشراس كريك او انها لن ترك درباس بن ام دزانن كو درباس بي انجام تشبن تشنبن هناك لقلن هناك دجن هر حال اف رنجا خمه الروابي جاليه وفا ليه تشتكي هون لسر عردادي كنتشنا برزغريكا سوريا برزغريكا كي نتني سوريا برزغريكا كي هرميه على قداره بتمام ناونتوي يعني ابش بونا وصاني جينغا رنگكي اني زيغبونكي بو ببرزغريكي تشيبي مرو وقاسي برچاو دگري نسبتي ما وكي بارتين سياسي لروجاواي كردستاني بارتين سياسي وهيزين جواكي ايغو خسرين ديمقراطيك دامزراندنا جبونا ويكي جي شخوا ما في روايه هر کس به نکاره انکار بکی بس آدنی جی اب مسئله یا جبو چارەسەریه گلو چارەسەری یان گریدایی به ترکیه سوری داگر بکی یان جی ام ببیجن خونا کبن روسیا وری تحقیق کرن هنگا لینگکی خواه ده آوا گرم ده ببینه یان جی گو دیسا جی رزاینک بو دسالداری رژیم بعث یا شامی چه ببی نه ام باور دکن دربایی و حموکا پرزگریک نبیرنگی حل دبی پرزگریک برنگ کی دی گوری سوریه کی نو سوریه کی بو حمو پیکاتیه و حمو پرسن سوری گریدای بگوهرتنا دموکراتیک و گریدای به پرزگریکا کردی لسوریه بیچاره سری کی دموکراتیک وری حل کرن به او رولا دسالداری ام ببیجن نبی زمینه کی بو ابری خستنه ترور دیسا خوا ریزاین بکن اب مثلا حمو گریدای ایرو چاره سری اوی بچی بگریدایه به مشروعی ایرو گو ام طرح دکن یعنی ام باور دکن تبلیغاویه کی چه ببه گو اب مثلا برچاب نوی گرتن جبونا ویجی هر کس
شيارة إيرو برجواندية واشنطن دي أو سوريا كي أو لا سوريا كي جو بو حمو سوريا وأف تحالفها جو بقصديرة وبمسأديرة شيدبي تيكبي أصتكي أصتا تمثيل سياسي إذا مسألة كيوي سر عرضها يعني نريوي هيئة التفاوض لازمها به لازمها بفيرن حال أفيك هالوسطى بوكبي وزير درفي امریکا مایک پومپیو اوک دیار کربو کود به کرد وان یعنی اف کردن سر عرض کرسیک د پروسه سیاسیا پیش روج د سوریه ده هبه که کسی وان یکی آنوک بحثا برجواندین امریکا لسوریه دکه ام دزانن سوریه امریکا و ترکیه حوالبندن ناتو نه یعنی پیواندین وان بهسترن برفرهترن جین امریکا لگل کردان هرچندی حتی بری چند روزان جی پیواندین ترکیه و امریکا دیار دبون کود آستا خوی هری خراب دانه و رنگ کردان هندکی سودج وی ورگی وی یکی ورده گرد کو هرچندی خراب بد ناوینا وان در رنگ امریکا با آلی وان و بچه و پشتگیری خوشوان پیشکش بکه تدبی بردانا اندرو برانسون جالی ترکان و هنکی پیوندین امریکا و ترکیه و پیشتر بخو و اگر وها بر رنگ باج او با یعنی باجا وی یکی کردین سوریه بدن يعني ام از نابینم براستی او کوربونا تکلیین امریکا و ترکیه کو ودگارم به دهن سالان زیانه گهشتیه تشتگو ام دبینن بهتر لسر راگهاندنه تشتگو حردو سروک حردو ولاتن چ ترامپ و چ اردوغان دخوازم بکار بینن جبو وقت بیج بعربی بیجن استهلاك محلي يعني حردو وی که بکارتینن حردو دو سروک پاپولیستن و خطابه و گودارا سیاسی هرگاف بکارتینن ل تجاری نکار حوالبندیا امریکا به ترکیه ربک وک شراکتیا امریکا بکرد روجافاره يعني تقارب بيجا امريكا وتركيا هفالبندن حليفا لتتجاري نقارب كمانينها بيجا امريكا وكردن روجافا حليفا شريكا تكتيكين دقوناغا اكاديميكي ديه بلكي هشتي اصلك سياسي بربچاف نوغو كرد خوازن نوغو بارتيان كردان دخوازن لتنقاربان دهيزان يعني فاند اليا بك طرفك دو طرفين هاف وك هاف معادله جبرغو امريكا بس كردان سوداج في كي دقرت از بحث كردي سر عدد كم سوداج في وانا كوكين كو حرد چون گرد بون دناوینا هر دو ولاندا بكيماني سر استا راگاندنه و پروپاگاندا دگوت اوانا حتى كل دجي هفن وها ناكوكي كورتر دبن ناوینا واندا روشا ما باشه آنها دیارک کو هنکی تيگو هرتنه قالوا او هرتنا ما بس من زيانه دي هنا هبونا كردان لوي دري وبشتريا امريكا جبوان يعني حتى راديك وقتاش قلت وسر هاندنه د ميديا بلكي زيانه بيمينكو كرد طرفي حري خاسر بود في مساله ده لي از ديس جيولو نابين براستين رينا بلكي بشكي جداب يعني از ناخوازم ولج كردار خوش بكم بيجم والله امريكا وكرد بون هافال ودوستين قالكي نيزيك نولو يجبر راستي ام تبد نظان نولو امريكا ارمانجا بيد سوريا هي او ارمانج بيكات حطاكو او ارمانج بيك ني وامريكا دوستي كردا بش برغو كرد بشرط مرج بامريكا رد انوستندني دكن يعني هم مثلا بردانا كش اندرو برانسون حط وتاثير البيونديه وعم بكي بلكي بتشكي باشتر ببسر مثلا كو امريكا نما كار سزا وامبارغو عندين سر تركيا جبرغو حجتنا ماينها قال لك تشتندن هنا ليه هينشي بروبليم وان سوريا دهنا يعني از باور دكن كو هين امريكا ولسوريا يعني نزيكابونا امريكا وسوريا وروسيا قال لك باشتر جا امريكا وتركيا د دوسيا سوري ده حتى رادك كرد جي فدكرنا اللي از دبینم کو پیوندیا کردا به امریکا تجاری نل سر اساس خرابونا تکلین امریکا به ترکیه هاتی آوا کرن هر حال هندك جافدر وهذا بيجن كيكي سيهانوك يعني ام بين سر روشا هبونا روسيا لسوريا ام زانن كيكي سيروانجي بحثوا كيكر كو روسيا يعني دخوازه ام دزانن کو دخوازه درباسی و هریمه ببعد خوازه رژیم سوری کنترل اخوال سرانسری سوری بکه تدبيجي مترسيا فيكي هيكو وكو روسان لقال تركيا ركفتنك تشكر يانجي ريدان تركيا كو درباسي عفريني بن اف سيناريو هان جالي روسان ولا الي رجلاتا چمي فراتا فريد بيك بي باوردكم إيرو درفتي جو روس ورجيم وحتاني رادكي تركيا جي خود روجلاتي فراتي بقرن او درفت نينه براسي كيما جي قالك اسبابي هنا اسبابي ويك جوي اساسي ايرو هيزكي هندري هنا
بيجن هذا قصده إيرو جواكي حتاني آستكي بلند هفقرتي جهايا إيرو تجربكي يعني مسألة قريداونا جغرافي جي مسألة بيكاتين اللي لهرمي كردين وي عربين وي حتاني آستكي سوريان وآسورين وي يعني إيرو ببيجن دل سر ملي جواكي دا أب نكاري وكي هبونا تركيا حتى هبونا روسيا لسرفي تجربة خسرية ديمقراطيك تبو كي ماسيوي وشاشتيني ويجي دهنك خالن هنا وآدني جي يعني أب نقطة وكي هاتيه خويا كرين بري تحالفة فان هيزي هنيكي سياسي بن أن بيجن لشكري بن بكواليسيونا نابنتويرا إيرو روج هبونا في كواليسيوني تايبتا ببيجن واشنطن نابي مساعد جبونا هم نقولوا درباس كرنا كي راحت وجبونا روسيا ورجيم يجي حتى في منطقة أم بيجن وكي أو بيجن روجلاتي فراتي أم نابيجن روجلاتي فراتي وروج أباي فراتي أم بيجن هر حال كاكي سيانوك يعني مجار هنكي برفرها ودما مجي كيما براسي ام نكرن بتمامي او دما برنامج بيدن جبروي يعني رنجا دمين بيشتا اف خال بهتر زلالت باف مجار بهتر رونيتر بجبر دياره بشتي ادلب ناكو كي همي باليه رجلاتا چمي فراتي وادشن سپاسيات دكم سيانوك دي بو راوشكاري دعوه لي بريد كم كاكي سيانوك دما متنيا راوشكاري بيد تجي قامش لمره بجلك سپاس وجفر استوديو روج رمضان سيوان خچو جلك سپاس بو باشتربونه تجي كاكي سيروان بنار هجال فرام دگهن داويا دما برنامه خو تجاربه بمینن دناف خير و خوشیه